Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 18 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina dengan pasukan 3 kelompok taktis kompi dari Brigade Infanteri ke-60 dan Infanteri Mekanik ke-57 yang didukung 6 tank melakukan upaya ofensif namun gagal di dekat Mirolyubovka, Malaya Seydeminuka dan Belogorki, wilayah Kherson, di arah Nikolaev Krivoy-Rog. Semua serangan itu berhasil dihalau unit-unit Angkatan Bersenjata Rusia. Personil dan peralatan militer unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-28 dan ke-79 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam senjata presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia di dekat Nikolaev. Kerugian pasukan Ukraina akibat serangan ini lebih dari 180 prajurit, 2 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 3 senjata dan 10 kendaraan bermotor. Secara total, 293 pesawat terbang dan 155 helikopter, 1981 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 5.022 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.397 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.680 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 230 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.480 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 207, tanggal 18 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Zelensky terus menggalang dukungan Barat terutama Amerika dan negara-negara NATO membantu mengusir penjajah Rusia. Можливі огидні російські провокації і жорстокі удари. Збройні сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей настільки, наскільки це можливо, і ми обов'язково відповімо на будь-який прояв російського терору. Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтесь правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтесь режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам'ятайте, ми маємо всі разом дійти до перемоги. Вічна слава усім, хто воює за Україну. Слава Україні!